and o utlwile Bernard Park a reng bro Bernard Park o ntsha diphiri a re Sundowns nako ela mola hobetse a hona lo mohana tlileng go sepetlele a hobetse ka Tears Galaxy ga hona message yo tseneng Bongani Zunga zanga moromela message ara o itse re nna man a re ba tliste mablomonyana manga 150 ke na le yona clip ya teng ke tla utlwisa yona so o utlwe re damane o tlha kwatile so ko re ntwela ke a best revenge for yena ya ra bola Sundowns ka mkholi mar o utlwile le ola ba re ma durulane after mona that's why it seems like enale Team Sugars the owner sele banna le ntwanyana no it's not a malicious motho robile me bra a re le Rolane ha tlisa a zanka romela message and Rolane ko ro yakile in a public space or no we apologized and what Bernard Park a ona motho tlileng ke manager a fela tlisa mabloma 150 mara babile ubuntu kana ke